안녕하십니까 이찬입니다. 디니가도 호드니가စိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ စကားတွေကို ပြောပြပေးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဒီနေ့ကတော့ သူများတွေကို ချီးကျူးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ ချီးကျူးစကားလေးတွေကို ပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလေးတွေလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်ကြရအောင်။ပြီးတော့အမပြောသလိုလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါ။အရင်ဆုံးအလွယ်ဆုံးလေးကစမယ်နော်။정말 최고예요. 정말 최고예요. 되게요 아까운성배 정말 최고예요. 등에 칭칭칭수는 정말 최고야. 되게고 아까운성배 너라서 가능했어. 너라서 가능했어. 네 물로 빛나게다. 그러잖아. 네 물로 디기사고 빛나게다. 롱나게다. 너라서 가능했어. 정말 대단해요. 그러잖아. 되게고 great 필로네. 투준로네. 뼈명로네. 정말 대단해요. 등에 찐찐찐 소리는 유표번호. 정말 대단해. 역시 기대 이상이에요. 역시 기대 이상이에요. 역시 기대 이상이에요. 틴의 다임에 묘리 달아타고 레사가 보가운데 틴의 다임에 묘리 달아타고 보도래 소래 진유마 동바땡 역시 기대 이상이에요. 역시 남다르네요. 역시 남다르네요. 틴의 다임에 따무투자래 뚜미아이네무두 역시 남다르네요. 역시 남다르네요. 오늘 스타일이 정말 잘 어울려요. 디니 스타일가 이안 라이파다베노. 오늘 스타일이 정말 잘 어울려요. 디니 스타일가 이안 라이파다베노. 목소리가 좋으시네요. 목소리가 좋으시네요. 아따리가 깡라이다. 목소리가 좋으시네요. 아따리가 깡라이다노. 항상 노력하는 모습이 멋져요. 항상 노력하는 모습이 멋져요. အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတဲ့ ပုံစံက မိုက်တယ် 스타일 짜래 မိုက်တယ် ပေါ့နော် 지금 충분히 잘하고 있어요. 지금 충분히 잘하고 있어요. 지금 충분히 잘하고 있어요. 지금 충분히 잘하고 있어요.အခုလုံလုံလောက်လောက်ကောင်းကောင်းလုပ်နေပါတယ်အခုလုံလုံလောက်လောက်ကောင်းကောင်းလုပ်နေပါတယ် 지금 충분히 잘하고 있어요 အလွယ်ဆုံးကတော့ 잘했어 တော်တယ်လုပ်ခဲ့တာတော်တယ်နည်းနည်းလေးအံ့ဩချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 잘했네요 လုပ်ခဲ့တာတော်သားပဲနော်ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တာပဲနော် 잘했네요 ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တာပဲနော် ဒီနေ့ကတော့ ချီးကျူးတဲ့ စကားလေးတွေ အများကြီးရှိတဲ့ 데가မှာ တချို့တလေကို ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် 그러면 다음에 또 만나요